para kablaaw para kada kayo amin. Welcome kayo man nandito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuya wanag dengeg, iti may patanga-tanga drama ita saan la makalinglingay no dikat mangted adal iti tunggal maysa. Manipod gani kabsat Veron saan napud no nagantintay drama ngam sakbay na hello man pay kini Roxanne Carig, Joel Cayetano kani kay si Abad. Kastimanti ko na ni kabsat Veron. Dirman ang biyanang kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingpot-mot basit no saan na nakainom. Ngam no nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak matlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tirik nak, kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan iji barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay hanan, kababain. Hangko kayat nga maamwanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabay-bay amot kamay. Alya ko man numamanda. Mayat ka di atap no maikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti mangbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo mat. Kasarita yun to ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo na kay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Nagalaam dita. Binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpatsarmingam a babae. Agtal na kamamat, tilibagbagam. Diyay manugang mo, ti isag saganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot to nga, iso nga isi-isyan naklang na dyan unaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bain. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidin da jang anak mo. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya ataw. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas di nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. Lumabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pam. Inal daw asirmonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pag sinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. O siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Makitam de kas tangaramid mo, Nonong. Kayo kayat mo gayam no agsinatan.
Kastamot ti kayat nagiti dadakkel ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan. Lasay saya at nagsina kayon. Tapno di mon kabkabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso na umong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisina akon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Nay, Biraon. Apay, anyat mapasamakin ka. masikugak tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ngay? Kat ninunong sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayang may disinina Anya, ikit kasano ray ta. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapas ngay ka. Kan aging ga iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam nunong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di siyudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanyak. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Viron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Viron nonong. Engkan tumamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid ka na kawada. Tadyak kayat nagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kanagrubatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Biraon. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na anabisyaw. Tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan ba't intid na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nunong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan ba't ni Nunong iti balay da? Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinentok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Veron. Kailiw kan. Nakainom ka matmanan Nonong.
Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di ka na nagawid, wan? Nonong, Lipatan tam tinapalabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan na nga. Di ka nagawid sa para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno aday gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala nonong. Hello, Miron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na kaninonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala to'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho kitoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapul ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan! Nagpromise nga hanakon nga kapkabilan. Si Ming patan ni Nonong. Sige taglutak pa tatang. Buhay! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat niya. Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina, lakay. Nang runa kat nagkasarda, kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga runa, ta nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama, madungiran man rin dyan anak ta. Saan mat siguro, lakay. Apay nga tadtakala nga sumangpat nonong. Di ka man sumanao beron, ta napulot ti ulok. At na nakalaban ko. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang ururay kanyam. Punak ba na di ka sumanao? Anay ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot ti ulok ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni ti pulis. Padasam nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta. Laklakayan kan nga mahang kang agpanpanunot. Di ka pala sumarna nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantila may saan kan tugtugaw. Ay, subruman ang tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo ta si katibo langit ko. Didakan. Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kumusta ti panagnaid mo, hindi syudad, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong. Ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan nak. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaal na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga eh. Loko nagtumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na dyan. Ngam inay, ayaw na kalatbasit na mati kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka ngaminan dito'y balay, anak ko. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro, ngamlakay tun. Una nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Aghinawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayat ti panagdan nami kaninunong ijay siyudad.
Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, nunong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y kuma? Sika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Hasta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatam mat iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kano agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Diyak mo't mabali na paayon ti awis dagiti gagayem ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, dagiti gagayem ka o no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayem, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayem. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayem mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema. Tatalaw-atalaw. Veron anak ko. Sa nagaputan na ka anak ka manan, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay syudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron? Nonong! Kunak to pa'y kata si Kareta. Kaano pa ngagtrabaho ka iti dahito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggigianam nga eh. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lama ba na makipagnanaad kan ko na? Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man kinapalabas. Agpin na kawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumat lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Di akon tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ina, kasla makilkiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. Saan man? Makapakilig no, may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga istorya kanyam. O sige, urayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sutilutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manain. Indanon man jay anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wen nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na jeng anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti aw-awirta. Isurot mo kan kuwana dagiti anak na tapno amuda tirigat.
Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina, anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyan nga agasawa. Ha? Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya? Apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya? Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pay lang. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay na iti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, ang bakbakwar ka manen, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manen anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya? Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon-ton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita, ta bindisyon na ita. So, di ka madanakan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlo nga anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talong anak ko kurang ti sweldok iso ang nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napagasatan nakmata nagtrabaho iti palasiw taaw. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jakmeten na kiasawa apulos tayong pamaysaklatan ti panawen ko kadakwada. Alakastan, tuyagayim mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama tuyagayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Sa bali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Kokya, dita San Quintin, Pangasinan. Manipod kanikab sa tesisan na pudnanagan ti may patangatang ita drama akapadasan. Kasto iti konana, dear man ang biyanang, nalakaak nga gungunget, nang runa no damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kat ada pa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya. Rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo? Mga gaging kay di kalsada? Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at damasapol na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da kat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso.
Jakpay ko mamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak a marunggay. Aywan, inyagan kayo iti pangaldawan nyo, tado ti linutok itay. Ay apag iso nga rod, jakpay masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang, nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay nga at tinukol na. Anya ngay, nakangaglakang nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imimot ni nanang ko, nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak, nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay-may saka yun sa manan ita, nana. Pimanaw manan dyan, anak yo? Wana bala siyang kaw, nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw, nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damag, apo. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damoy ang mabalin na maabangan. Uray italanga rabi. Nadadailan kami nga minitilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mat, kadwak pa ito'y ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro amodos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y paymot tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang ti pamasay no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sentro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumu balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ano, agyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin di ta ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog diyan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Kat ipagpabalayulatan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar may. Pumanaw kami matlaang. Andan samot sa nga ili ni Nana Luleng, nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak di ta arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Wo, nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong di tabalay na kapakanan na.
Kurang na lampunan na ida. Agpakalaing gayam, kunamutlan bak ng mata kundi tulong. Ang amkaslan lasing po madagili sa nga ili na nanang. Nag-isam damot itay lima ba sa kitay. Di tay laam mo no agin sisingput dalaeng. Agyaman kami, nana, ha? Uray sa anda kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayahat kayo, nana. Aywan, awatan nyo rito eh. Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong bati yaw. Alan, nana, awatan nyo kuman. Di kaya agbabain. Intun sumaruno sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtudtud gayam ti bubong yaw, nana. Ay, wun nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balik ta damot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangaro, nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na baraw. Di ka la nagpanpanunutan, loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay maysa ka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko ano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasaut. Madlaw ngamin ako ripot da gijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damag. Trismel? Ay sus nagdakulan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay kuma tinakiturugan da. Adda kuma trismel ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan tabalay ta. Angam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang? Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay da Loleng? Malagip yun jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uuwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagiti at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay sayang atalaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay nagmayat matan tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay siyak kumamot. Ha?
Si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga ida. Ngam kit day. Saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo ngamin namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam di ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wan pudno launay day ta maritese. Nay, asino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Asino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang dati baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gakman ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo, kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. What? Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot nga minti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako nayo, sir. Agad adventure kami laeng. Kasta lang aminin tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiagmay. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kabsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kabsat. Ay, wan kabsat. Awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dyan may isang anak ko. Kat jemot may isa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam ti daduma, saan mat amaus-usar. Ngam brand nyo amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, taginanaak mo ten. At damutan inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran nyo. Ay wen kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo.
Thank you, ah. Nalang aron, inka ginanan kapsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorjana. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita kajay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam matan tay lugan na nakaparada iji paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagijay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anakaring. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay Ay, bumangonak man laang ay, wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka dagiti appliances yun dito balay yung ay. Nangikabilan nyo dyan nagnina-avace yun. Kantay dakila TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita? Awam mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo't tindagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talangada mo tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo ti makatulong kanyak. Kat papintasan da mo to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ka. Ala, amangan mo't no daim paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay, awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jayrelo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo noan niya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay, nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kaon. Sapay ko nak nga ipatawid ko kan kaday jay. Pakalaglag ipakday jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo tan. Ay nagninamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay, kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Tayin-tay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kantasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sama amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo iti saan yung nga maam mo.
Kanay baga ni Nana Luling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito'y balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da impaangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood tanarida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing akatagos. O sige, intay nga ron ag-reporten nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tamaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Kat patsyak amatulungan dak tumot. Naimbag nga orasyon, Nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti luling pilaryo. Agrupro pamot abak nang daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda nga min papaitid na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo tun di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan, Nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan, Ayan nga'y tay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man, De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita korta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May bakit? Ay, di na bakalan pangasip. Ay, agyamanak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay Loleng. Wen, adda pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tay may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunaklano agpaiso abak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway, tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat iti saan ko nga amamu a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko agin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso kat di kaaguray iti kasukat na. Alakastan, tigayam mo, Tessie.
Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello manan, gagayam na imbag nga oras kanal daw yung amin, ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabs at Lita, saan napod na nagandakin kapadasan, iti may patanga-tanga drama ita. Ngayam sakbay na makablawa mampay, da Kimberly Diana Rose, dita Hong Kong from Santa Marcela, Sipa, Apayao. Ni Ana Patricia F. Villanueva, dita Victoria Tarlac, kan ni Kabsat Justic Turingan. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear Manang Biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan da anak ko, kanunungak lata, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita. Akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito'y balay da bed. Dito'y akong nga agnaid na lang. Apayan. Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kayat ti ugali da diya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado, areklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kas diya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na diya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam day ta, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babae, kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme armam dita? Apay, magtakas di ti ibagbagap iti anak ta, Lita, bakit? Apay, adaman na naisawang ko, di mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no na ti pudno arasaw ti saan da pagkinkin na awataan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background day ja Clara, broken family da. Iso sigura kas jet ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakit. Mga noy so ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya mala no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awir kan kwa na. Awan nga min ti amok apangital kaken kwa na. No di da kayo laang. Papanamaya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yu. Ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Tayraman mo pala ang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asan na da kayo tagkagasat. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang. Saan mata mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukas ta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Ta para matlaang iti masakbayan na ti kasto nga aramidak. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na.
Saan ngamin mabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amok balasang ka. If tomorrow na nabartak ka man na nag-awid siya ka naman. Anya kayo matuntatang, kasangsangpit ko pa lang. Nga mungat at dagos ni pasungad yung kanyak. Anya matikas tangaw ka yung laklakayan kayo nga di kayo pala agbalbalaw. Kasta ka na yung ti aramid yaw. Sika, tirumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka na kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsanot-sanot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oraya, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na ita kwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya? Ay na, nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipawit iti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng nga si kaswanta at apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Marang sikat idenggan na. Tanusyak, di nakdengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apno agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsensyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da iji abroad ni Clara kat isumot amin ang tiaggastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman David anak ka. Agnakam kan tasaan kan nga ubay. Apay man na nakastati tuno ti boses yo tatang. At naman ang basol ko, adyak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak laeng ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisi ak nga rod pa'y. Bisi ka nga, agbisbisyaw. Ay na, agdakam ka kumamot din ah. Uray para iti ubing laeng. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kuana. Dakil mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gaya. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit kapaya di mo labdan ang mangilimin man ang iti sa bali a babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Makasapul to Kanan niya tamaw. Amang ano da trabaho di baro anubyan na. Kanayon mo latan na konsensyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Amang ano pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsentim kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa'y laang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa'y laang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga daing nyawid ni David a babae di tabalayong. Awan po na anya ko maita. Nabayag mo ta na nagsina kayo ita anak ko. San aya? Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanyak, Nanang.
Wan, pudnaw. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, nanang. Kasta nga minun tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw, ngam di kan mang namnamak kan ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin o kaya mo. Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak mi. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi iti apu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamagkani bakit mo tagluto ka nagdalos dito'y balay? Senyorita mo dito'y. Anusan nyo pala ang ti mga ramid karagitan nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa'y agin na umag. David! Agin pakikan, tapumanaw tan dito'y. Ha? Ni, apa yan, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Bumanaw tan dito'y. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumaw. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Amom nga da trabaho, pagtrabaho nak. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan dito'y. Ha! Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may nadyay anak ta ti bagbagaam tapno agtrabaho. Di lang mapain. Diyay babae tagtrabaho nga isaw addalang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. O kahit pag nainanda nga rudan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswak. Amu yumat, awan dado maapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilyak. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko iti nga ibaga nga open to'y balay para ken ka balasang ko. Agyamanak manan nana. Awan anyaman na. Agad, manunga aldaw ti bakasyon mo. Saan akon nga agsubli iti abroad nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umunti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguron day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam, Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo kuyo kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kuana. Basta alam latan nga wanan yaman na. Apay, kastalat kalakanaya. Ah? Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda Jack, Clara. Agasam, alaan na kanukid din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan adata ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, Jack itagtapo ko ta. Naglalay nga ngay. Saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay, katsika mo tina ni Travis.
Awan ka no ti karbangak. Taadon ti rigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay-aywanan da ti anak ko. Ay sus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakawit, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, alaamon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka amaalam mo't laang ti apo ko may. Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasano nga rodaytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta Bakawit. Ayaw uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Iso nga raw na nagabrown tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis dito balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kan may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Ang mga ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabain. Ha? Kamaudyanan na. Makadwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't da di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangtad iti suporta ti anak na. Saan nana? Ngam okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen nagsasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang a road, agpatibker ka palasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kan tuman iti tinapay ija istor ko. Tanaibusan tila ko. Ay sige nana, taibagak to kadagiti para deliver. Makumikum da pay ngamin dito'y bakery. Ay na, dimbakalan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayan pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito'y. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan nakparaken ka balasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba, ti mapanidjibalay da. Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata. Nga oray kas jay ti impakpakita midiken kwa na. Ay, jak ninamnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agduduma ti negosyo na. Nagagit nga may ni Clara bakit. Buo nga amin ti kinagagit na dagijay. Win nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na.
Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamo gayam day tadabid. Na. Nagdakkel mo tabag mau. Agbakasyon ka? Right. Ada kambat na ba? Uwan tatang, tag naudak manan dito balay. Anya, Apay, nagapa kayo ijay swapang nga asawam? pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kon. Anya? Ha? Gusto may. Tadyak mo lakayat day jeng agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano mitibiyag mo itada ba? Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak ngagpakita kan Clara. Amok kadakkel ti nagkuranga kadakwada iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ron tatang. Isa mababainak kan kuana. Urayin nyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ije pagadalan na. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at iti merienda yun, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kinit Travis. Ay, pasensya kan Nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta adadagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at latati tratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakkel tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David, Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta man ti amin kadata. no may papankan Travis, saan ko nga ihimot ti anak takan ka? Ngamjakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit manan ti tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yun aya. Rinabi imot la akastakan dabaid. Puyatan nak mo launa yun anak kaw. Sa akong kabalan ti sakit na nanang. Alay ko. Ay, sige tayo bak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni hospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadao ti timpuara sakit na. Ay, wang nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga rod mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kwana. Sininaan ng tumang kami niti. Basol mo ta konsentidor kamit nga main. Pinanuy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon day ta. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan. Namin adwa nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat mutan ti timpuar asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikasukan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan ka ni Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan, tigay mo, Lita.
Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa.